vidiš onu rupu tam gore? Na staklu? Ne na staklu, nego na ovom. Ajde, pa da bliže, znaš. Ne baš jednu rupu koja. Ali banka, mi moramo otići na dane odmah slogu na početku. 10 dana, već nisam bila, ne znam je to pokućno sad. A mi već koliko smo se vratili. Pa nisam ni bila. 10 dana. Deset dana nisam Zato je metak eksplodira. Znate vi, znaš gdje je moja kuća? To je što je treba kući. Gdje je to kuća, vi ste gledali. Eto, tu sam. No. Thank you.